Twongeye kubaha ikaze inshuti bakunzi bani Bisanzwe TV aho muri hirya no hino abari mu majyaruguru, amajyepfo, iburengerazuba, iburasirazuba, tutibagiwe n'umujyi wa Kigali. Namwe muri hakurya y'amazi reka tubahe ikaze. Iyi ni Bisanzwe TV nkuko natangiye mbikubwira, naho nge ndi Frank Mario Sebudandi. U Rwanda n'u Burundi byahuriye mu biganiro ku kuzahura umubano w'ibihugu byombi. Iyi niyo nkuru tugiye kugarukaho mu kanya katarambiranye. Turebe ese niki kigiye kurikiraho nyuma y'ibi biganiro. Ese hari ikihe cyizere yuko umubano ugiye kumera neza nyuma y'ibi biganiro? Nibyo tugiye kugarukaho mu buryo burambuye mu kanya katarambiranye. Nujye kure, ahubwo kanda kuri subscribe ndetse unakande ku kimenyetso cy'inzogera. Hanyuma uzajya ukurikirana ibiganiro, amakuru, ibyegeranyo ndetse na filime tukugezaho umunsi ku wundi. Ikindi kandi ntiwibagirwe gusangiza abandi iyi nkuru ukora share, cyangwa se ngo unatange ibitekerezo byawe ahanditse comment. Ibi byose ni inkunga ikomeye kuri Bisanzwe TV. Ni mu kanya rero turagaruka. Guverinoma y'u Rwanda n'iy'u Burundi ziri mu biganiro mu mubano w'ibihugu byombi umaze iminsi uvugwamo ibibazo birimo gushyigikira abagamije guhungabanya umutekano w'ibi bihugu. Ni ibiganiro byabaye kuri uyu wa kabiri ku mupaka wa Nemba mu karere ka Bugesera, byitabiriwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Dr Biruta na mugenzi we w'u Burundi Albert Shingiro. Bibaye mu gihe umubano w'ibihugu byombi utifashe neza, kugezaho mu minsi yashize hasakajwe amajwi y'umuvugizi wa Minisiteri y'Umutekano mu Burundi Pierre Nkurikiye asaba abaturage ko igihe babonye umuntu wese uvuga ikinyarwanda bagomba guhita batungira ubuyobozi agatoki. Umubano hagati y'u Rwanda n'u Burundi wahungabanye cyane mu mwaka wa 2015 ubwo Perezida Pierre Nkurunziza wayoboraga u Burundi yiyamamarizaga manda ya gatatu, bigateza imvururu zatumye abaturage benshi bahunga, barimo benshi bahungiye mu Rwanda. Nyuma ya coup d'etat yapfubye, u Burundi bwakunze gushinja u Rwanda gushyigikira abashatse guhirika ubutegetsi, mu gihe u Rwanda narwo rwakomeje gushinja u Burundi gushyigikira imitwe yitwaje intwaro igamije guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Yakunze kugaba ibitero muri iki gihugu inyuze mu ishyamba rya Nyungwe rifatanye n'irya Kibira mu Burundi. Ni imitwe irimo FLN na FDLR n'indi. Ibi biganiro kandi bibaye nyuma y'iminsi mike u Rwanda rufashe abarwanyi 19 baretabara biyemereye ko bari bamaze iminsi mu mirwano na leta y'u Burundi. Perezida Paul Kagame aheruka kuvuga ko hari icyizere ko ubuyobozi bushya mu Burundi bwazana impinduka mu mubano w'ibihugu byombi. Nubwo Perezida w'u Burundi aheruka kumvikana avuga ko atabana n'igihugu cy'ikiyorobetsi, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Dr Biruta yijeje mugenzi we w'i Burundi Albert Shingiro ko u Rwanda rwiteguye gutanga umusanzu warwo mu gutuma umubano w'ibihugu byombi usubira ku murongo. Ni ijambo yavuze mbere y'ibiganiro byahuje ibihugu byombi bibera ku mupaka wa Nemba mu karere ka Bugesera. Ni igikorwa cyabanjirijwe no guhana ikaze ku bayobozi b'ibihugu byombi n'amatsinda bayoboye mbere y'uko abayobozi bombi baganirira mu muhezo. Minisitiri Biruta yashimiye u Burundi ku gitekerezo bwagize cyo kugira ngo impande zombi zihurire mu biganiro mu mubano w'ibihugu byombi. Yagize ati, ntabwo turi abaturanyi gusa, ni ibihugu by'abavandimwe. Ni nayo mpamvu ubu ngubu mvuga ikinyarwanda, muvuga ikirundi, twaganira tukumvikana, ntawe dukeneye ko adusemurira. Uru ruzinduko rwanyu rero rw'uyu munsi turizera ko ari intambwe ikomeye mu buryo bwo gusubiza mu nzira umubano hagati y'u Rwanda n'u Burundi, kandi ndagira ngo tubabwire ko twiteguye rwose gusubiza mu nzira nziza uwo mubano. Twiteguye kuganira n'ibibazo byaba biriho tukabiganira, hanyuma tukabishakira ibisubizo, kuko niko tugomba gukora. Tukabikora kuko twumva bifitiye akamaro leta zacu zombi, ariko cyane cyane bifitiye akamaro abaturage b'u Rwanda, bifitiye akamaro abaturage b'u Burundi. Kandi ubundi ubuyobozi nicyo bushinzwe, ni ugukora ibifitiye inyungu abaturage bahagarariye. Aha turi ni mu Rwanda, ariko ni iwanyu, ariko ni n'iwanyu. Tubahaye ikaze mwisanzure tuganire, kandi ibyo tuganira byose ni ibifitiye akamaro abaturage bacu. Kandi rero turatangiye, tuzanakomeza kugeza igihe ibintu byose bigiriye mu buryo. Ahubwo noneho tukajya mu bikorwa by'ubutwererane bigamije iterambere. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'ubutwererane mu iterambere w'u Burundi Shingiro Albert yashimiye bivuye ku mutima uburyo bakiriwe mu Rwanda n'uburyo ibihugu byombi byateguranye ibi biganiro byabaye uyu munsi. Ati
Uburundi nka leta twaje kugira ngo tubereke ko twifuza ko imigenderanire yacu n'igihugu cy'abaturanyi cy'u Rwanda, imigenderanire nk'uko mubizi yahungabanye mwaka wa 2015. Ubu rero leta y'u Burundi irifuza ko iyo migenderanire twagerageza tukayigarura kugira ngo twongere tubane neza nka mbere, tubane nk'abavandimwe nk'abaturanyi. Nibyo nakunze kubwira abantu baba bashaka guhuza u Rwanda n'u Burundi. Ababimbwira benshi mbabwira ko bidakenewe. Turaziranye cyane abanyarwanda n'abarundi. Ibibazo dufite tubishakira umuti, nta muntu utugiye hagati. Nibyo byibi turimo gukora ubu. Yavuze ko igikorwa cyari gikurikiyeho cyo kuganirira mu muhezo ari umwanya wo kuganira ku buryo havamo ikintu kigaragara. Ati ku buryo mu minsi iri imbere imigenderanire y'u Burundi n'u Rwanda ishobora kugenda neza kurushaho. Kandi nge mbona nta cyabibuza haramutse hari ubushake bw'abarundi n'abanyarwanda. Aba bayobozi baganiriye nyuma y'igihe Perezida w'u Rwanda Paul Kagame agaragaje ko igihugu cye cyiteguye gufatanya n'u Burundi mu gihe ubuyobozi bushya burangajwe imbere na Perezida EV.SARAH bugaragaje ubushake bw'impinduka. Ngayo nguko ibi nibyo twababwiye bigiye gukurikiraho. Tugiye guhanga amaso ibigiye kuva muri iyi nama. Ahari iyi nama ishobora kuba ari igisubizo gikomeye cyane abanyarwanda n'abarundi bifuza, cyane cyane abaturage ku mpande zombi. Nugende udakoze subscribe no gukanda ku kimenyetso cy'inzogera, ndetse unakora share kugira ngo usangize abandi iyi nkuru. Ntibibagirwe gusiga igitekerezo cyawe ahagenewe comment ahagana hepfo. Naho ngende Frank Mario Sebudandi, iyi ni Ibisanzwe TV. Naho ubutaha rero mu bindi biganiro bitandukanye tubategurira. Imana ibarinde.